Manipod man kani kabsat duro sa napud nanagan tintay patangatang drama itang gastoy tikunana. Dir manang biyanang, adanak ko profesional. Kaya't gaputa di adal danak ko no mabalin tiyak kayat nga si tagbalin at trabaho na. Ganuray tagbalin anobyo na. Ti kayat ko katpada na matla ko profesional ti pakirelasyonan wano pakiin na yatan na. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Itata, nakagraduar ka na nako. Kanya nga ti planong nga ramidain. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaimbatan. Mano atawin mo't ang puro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti ingraduar na. Sa bali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas nga agpaisaw nga naitabat agman-manik yor tararamidan na. Wan nga ro datang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagitoy kuko. Ipa-extension ko manen dagitoy kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam dagita ko kaum. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang dayta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Ado pa'y tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit diti katulungam dito insan. Huwag nga rod, sika ko matisuro ka kadwa. Ngam amok mo tasan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, ikawan na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak mo kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta dagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy pagpalingkiyo. Ang damot di tante pagbayad yu iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamala ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan kagbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ten trabaho? Kas makita yung mat. Inal daw aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayo. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud narigat mo at no kontra at ti pagragsaka mga aramidan. Makaamu ka anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo. Igatang nyo iti masida. Ay talaag, Pun, tabasit matlati sweldo. di mo't dakal akumpanya ti pagtrab-trabahwam, Sonya. Wan, dakkel nga agpaiso. Ngambasit mati sweldo, tatang. Minimum laang. Adapay kaltas na. Nangibati akmat iti kwarta ka. Alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. Oo, nayay. Kunakmal na dakal ti sweldo daw. Kapag isulang mo't kaya mapagbayad iti kuryente na iti inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laang atatang? Naimbag to laang no maipromotak. Tabarang ngumato ti sweldo. Day, ada ka man dito paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit iti ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo.
Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok namin kat awan umno at trabaho na. Wen, ngam adalat tamot matmat gadan na. Si Kangay, nagpalingke ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak na nagbayan iti bill ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonia ti kwartak na nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabakuan na. Ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro, dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ha? Ay, wala. Dakkel a kumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawin. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay, sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag iso lang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilibre ka kung may ti pamasahe ka. Sonya, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kamin. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan man ang trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una, kung saan ka mo't nga agbayag iti sir-sir ka matrabaho. Saan abali tatang? At dapay nabatbati akwartak dito'y. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manan iti trabaho. Tanay, asidag manan ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man lang makalong out tayo niti kinarigat ti Biag. Ta nakaturpos kagat nga ron iti kuliyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan anala ti agbirok iti trabaho? No adaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadagiti katrabahuan. Nagtatangsit da. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad adalatan. Tawan problema iti kwarta. Itamot ta, nakarkaro ama pressure ak. Sonya, amo man na sino tinubyo ni Cheska akasinsin mo? Wen ni Jerome tinubyo na tatang. Apay aya. Una yan, di lang nagpili mo iti sa balay. Ni Jerome pa'y matapada aman nalaw. Nasingpot matkit din ni Jerome nagagat pa'y. Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti Biag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kahit baybay anyo isuti kayat na. Ay wine, kano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mao. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang aming iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-amu yung tumuilang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyamanak baraw. Madlaw nga stateside dagitoy Huwan tata. Mabit lang tamang sagana kiti pagsasangwan tayo. Nakapabail maid. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't ko nga minasorpresaan ni Sonia, tata. Adagayang plano makasta, Cholo. Huwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kahit kamaudyanan na, nakaawit ka matlaangan, Cholo. Si Manmut Gayam tinubyo ni Sonia akasinsin mo, anak ko. Wenanang, nabayagan nga amok dayta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong itisiman. Wen ngam nagasatak mutlatak ni Jerome tanasingput nanang. Wen ngam adamang mangag ko at chismis, anak ko.
Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo may papanitinubyo. Tagibasitin na ka no taman nalon lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga'y ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Cheska balasang kaw. Kanya nga iti plano iti Biag mo. Ha? Anyat kayo tiyo asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kaw. Ha? Kita amot basit balasang kaw. Mano atawinan manipod na kalpas kay ti panagadal mo. Nga maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabod la agkokoter aramide mon balasang kaw. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat taday ta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle? Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tay nobyo na. Ha? Ay, awan na Agbalin kan tula nga nakakaase ka anakan. Sana pan nakibiyang na ito Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay baknang tiaklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gaya. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti yaw-awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nisunya nga'y, kumusta mo't ten manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ruda. Tama ka pasya-pasyar da pa'y itatakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo't ti amat agbalindong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbali na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday. Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyin na kidi ng masadutak. Kanya nga ta, no mga alakamot iti education units mo, bareng mangisuro ka mait. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho ka iti dwa, wano talo abulan, agresign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo anobyaw. Ano mo't ti kwarta na, saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanen iti barko. Manuabulan manen ti palabsen santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata ko. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho nga. Alang araw anak ka. Kat sa pala kumaata agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahoam. Panunuta nga dapay nagiti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta. Ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa amutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungetak ngay. Kat
Putot ti si Manday ta agbalin nga apo kaw. Ay, oh, inyawag mo ka dahin ka ni Chulaw. Wan tatang. Anyat ko na ngay. Agawin ka dahin. Kano ngay kasar na ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mo tante message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko Di na matsungsungbatan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nubisi Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay, late. Agdan to na po kaw. Putot ti siman. Kat apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarak idaan. Jak kaya tarong marti ubeng di dapay nagkalaysa. Kat kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom nga may ti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Nay, anya ti kayat mo asawain? Pag dua-duam, jay siman amanugang kaw? Ay, Saan man natila sasawam mo, si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman, jay agbalin amanugang mau? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, Manong? Apay ko mga apalay. Apalam! Apalam, Lite! Apayan, Sonya. Bigbigat, agsangsangit ka. Kas na di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamak kan iti sikog mau. Sapay madlawan ta dyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In black nak pa yan. Anya? Awanin, tatang. Intarayan na kung tiyamati sikog ko. Kasano nga ron itan? Kunakman no nasingput na di Chulaw. Nasingpat hindi saan na pa yan naalati kay kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin, tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpas ngaya. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho iti aya. Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabaho. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka di at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na, awan pa'y mati kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka matan insan. Nailawan na kinsan. Ang damat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Wala, makipaglading ita kinsan. Masapul nga agbalin ka na tibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Nagyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manay. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon nga min ita dagiti ubing. Iso aday to'y manan nagkukuti aramidek. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Tsak mo masangwa kulutan atan Agsasaruno mo dagiti customer ko nga may agpakukong.
Imbag pa'y kadadya kabsat ko ta pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax niti balayaw. Maring-ringak iti anak ni Sonya. Saan ngagpakaturog, isumanan tinagpuypuyata kini rabi ay. Takas lamanti kamot amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, Uncle. Anusan nyo pa'y laang, ha? Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit day. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masurunak. Karuprupa pa'y mo na di siman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Sure, kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayaan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man nita, si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awiri ka anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagat. Saan ang mabakbakantay? Ang dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturugak pa'y lang. Kastamlat ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akanintayaw. Agsuro kakit timot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Kita, durugandak ngagmanicure. Ay, awan usam ko dita. Kan kababain. Di adala, nga mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't la serbi ti inadal mo. Di mo mo't la may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasunos kamot nga mail. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Hala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskartay. Tatang, Doon napigsapay ko manag iti matak agad. Sursurwak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki kapno adalang maisaang. Angam nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman insan. Nukasta, pagkasarang na Cheska kan tinobyo na kabagays. Wan manong, inton umay abula nun. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw, ay linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw. Ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa'y ka jay anak mo. Ta oray man nanon lang jay pakiasawa na. Bimak nang. Gapoy tinaglawa amula na anak natang kan prutas. Ay wun, talaga ngamin nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakken kwa na, nasingput pa ay. Wan nga raw. Kabagays, sorry mapapainak ka na kayaw. Ano nga min ti sinasaok iti kalabas may papan ka na kayaw. Kat ita, lamlamutak amin nagijay nga imbag pa ka. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. Maipalubos adumteng niriribok iti biag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo.
Kukwaklatan ti umapapali ti kabagis ko ta na pintasan ti Biag da kapo iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada tadi tay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod na pintasan nagbanagan ta anak ko tawan mat maanusan na at trabaho. Alakastan ti gayam mo duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasalitaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kasimanti ko na ni Kabsat Nora. Dear Manang Bianang, adaw gali ka mang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre. Nadyak kayat iti agastos. No kasdi nga dalakad may kadag iti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudu mga lugar. Amok tumot lang nga gasgastusan dyan lang nga asawa na. Apay Nora, itay ka pa'y asuman na udita. Kaslagda ka apang. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Idi kalman pa'y lang. Ayan. Isumo lagayam at a cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may isang nga beach. Sino nga Annabel? Diyan ka klase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo idi? Muse ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urnuso mo dagita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asin sa dunya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababay na. One mo't kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwang mo't aday tabagim. Wan alisa. Kasi kami nalugan ti kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kasi nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Na-test driven. Sigamot Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kastoy nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Akit planuan nyo kaano tayo arumwar. Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Akit mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tanday taala umabado manak ka. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis nga inalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko akan dagi dya ka opisina. Isi bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaisaw na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay haanan nanang. Isudan natin makaamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makaamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ang mapananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdamakat adan di pagluganan mi. Baka da pa'y malipatak no kastoy nga sao kayo nga sao ito abay ko.
kita ang kadini Noralisa. Madlaw nga gin-enjoy di tinapanan tayo. Itay pa ya pumanikyor. Wan nga rod, dila mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na. Taadumot gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adanadlaw ko kanpana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, alanak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpinta sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko datanag ngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph dahito cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya timayat. Ang di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay nadi ka agkubo Mang ininsulto ka, no? Amo mga sigod nga kobuak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, di kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tatapay iba kak friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Iso nga Rod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanya, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga man nagaway. Imbes anaragsak ka kumaanag gapu iti bets. Kaslamot karkaro stress ka anak kaw. Kasanumat nga mintatang, jegayem ko. Isuti nang idaulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga ro tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokaon. Kunak nagbalbaliwan. Taagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjela tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga ro kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas diyaman ang tiaramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko dyan na pananme nga beach. Ngam ay nakatupis ka lang. Kasanon no makita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dyan mga aglangoy. Kas kadag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuit ak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagi jay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da.
Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturod mo to. Pagpagaam to man ni gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy tikas ta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na bitch nga rodya na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may isa nga kaklase tayo idi nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukot tong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik nak. Nukas di pagkakatawaan da ka. Iso ano danggan nak. Agyaman nak. Ngam no saan? Makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tataw. Apay ko ma. Asino ko madagita nga iti biag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubarahan tayo inton bigat. Kasta aya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat nalatak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singitakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw matngahan mo nga kayat ti mapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, bapalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran niyo dito. Malanga rod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko ang mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabanta kay Dag pa, Lisa.
Ay na, nakababain mo't akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyakte makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid ng siya kakadwata. Ah? Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala ang arog nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoy ak mutan. Wan angam dumala ang mataja ag sorsorta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga sorunan dagi jay na apal nga tatao. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag ta siguro itay. Ngam awan mo't ngamin signal ko itay. Haan nga bali, ta nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalaka ti magatang ito'y. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay dita alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako mitinangin ngina, tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpilata nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak bihit niya. Sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayem na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay Din, Lisa. Anya ka mutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay na panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katuan dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Agagsa pa, agsingsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mo't mauray kon. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Mano matikas ta nga gayem. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayem. Apay ngay akas namot ton ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagijay kanyak, han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumatlang no, ada kwarta. Anya, no kasta, awan kwarta, ngam kundi shopping ka. Katuwa na, tadaan mo kat ilibre na. Anya? Naiturog ko mat gayam. Ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Haan mat na sumumbat. Ha? Ala, awan mo tan ita di malita na. Kad, di sinapin ko di kalman. Awan mo tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay mo tan ni Lisa.
Talaga nga pinanawan na ngagmay masay toy. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargar. Lalo pa'y ti kliyente ming agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yu dito ma'am. Kan bayadan yu matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak? Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasaritang ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ti busyo ta kasaok man. O may ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado nga min tinakataktakak. Matiman gaya man tirik na yun. Kapula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa, kasla kakapsot ka ng maulawa. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ana imbag. Sana balita nagpakada akong iti trabaho. Aglangan akpailaang. Ay na, alang aron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot gamain. Aday tadagiti lalabaan ma'am. Ni, nag-ado ngay data nga labak. Maganos ka ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat gata. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kano kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat nura anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Mabanti pa naglabakan pa nagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ang kanya na. Adda karbangan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaikatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko na gamsaan. At daululpod mo. Dayta ngamin ka ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mo't. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Una, ngam adamot paggastusan di tao. Saan laasika ti paggastusan na anak mo. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kayat ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem, anak ko. Ay. Apay analiday ka mang buybuya di ta cellphone mo, Nora. Napan gayam nag-swimming da Lisa. Kanda gaya kaubraan me. Nag-ado ti pusda. Ada pa'y bijus da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo, anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat pasol mo matlaeng.
No apay ako maya kay dakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabi at napunuan dan. Iso nga agpanunot kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga among tirason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ah? Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apang ilibrikan ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Ah? Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Ah? Sure ka, ha? Uwan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabas kat nagpalpalibre lang ti nararamid ko. Kinapudno na, mababain ak unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamires ko nga, bidot dagi dya nga inararamid ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman na. Nakarik na kamatlaangin, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga alikli kanda ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman na ka. Tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidya kon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti dayta ngay naramid ko nagsublimat laan, tinapinta sa linangan may kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kamsat Marlon. Dear Manang Bianang, nagaplayak para abroad kat idiruray konti flight ko impapas ko tinag happy. Gastos ditoy, gastos ijay ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinonkonak iti nakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kahit kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangan. Muraya kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun ti makamu amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaanula ang idiinrugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat mo't kandiyan. Sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ak. Kahit sigurado nga rutaan anak ka. Una na nang. Agurayak lang iti awag na kanyak. Ay na, itapay lang. Aggagatilan ti nakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruta. Ngam di ka unay mangnamnama tanarigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong na dyan na nang. Padakilin tayo tuntoy pala tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. Nondan to pa'y kawadwadan na, oray ingan fourth floor. Yan, anak. Sa amun to planwan dayta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwan ang kalhulyaw. Kasano anamuan nyo ay, kat secret lang mo't na ko ma. Kasano a secret, kat iwarwaragawag mo mo't editersina ni bagat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Ay, para kamintun ka ni Lucas nga anak yo a dolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man, akas ija anak ka. Warang ka, sure na dyan.
Kat masigurado, kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko, ngam ti ipatakder ni Insan Lucas. Ay warangkel, umay kanto ijabalay inton malam, kaagpasyatak man. Apay, agpadispedida kan aya, warangkel. Rogya akong tagpadispedida. Huston to, no ag-flight akong. Apay, naumakan, ngagtatalahon ka na ka. Warangkel, ilakok ton day talon ko. Mangkita ka man kit din, daam mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawan-wan na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mga saldaan pa lang. Alang araw, intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iti bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, tayintun makaigama kiti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa abangkag. Marlon, aldawan. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man yung tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na nang. Apay, pangalalaam iti kwartam. Tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't. Maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyan balay nga agnaud dagiti gagayim mo. May samo day jay nga angkel mo ahulyo. Laklakayan mo't day jay. Di kay kati agong ugat na nang. Ipapapas ko lang mataginom. Tadyak ton maaramid dagito ijay abroad. Bayan nyo, tanikan kayo iti pagpalingkayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya ang Julio di talon ko na nang. Anya, apay ngay, ay nagluko ka na nako. No kasta, awanan at idagaso kayam. Yawanan na. Ta praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga bangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasuntos ka marlo. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Naya. Di kay kadiagdanag nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak tayo bagbagayo aya. Awan pa kayo naiganday tapyak iti panag-abroad ko na. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam jaki ka anakan. Sumra ka ah. Ay, Agama na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan ka anakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwartana, auntie. Tanay ospital ngamin ni Nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos no makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan ni Solidad? Nimato man ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makan abawal kan ko na. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timangtan. Nung awan matan. Naipalingki kung tay intad ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan ka anakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka ma, Insan. Ay, Insan, bumulod ako kumapay lang iti kwartam. Aramatan ni Nanang iti ospital. Na ospital ka no ni ante man ako. Katnay, awan puspusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron, sana balin, Insan. Sumapulak lang iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Una ngamin no adda maipapulod ni Marlon. Awan magayam. Nanang, luton niyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kini Jackie.
Awan man laapulos mo't kinayawat takin kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo na buluda. Ay, sana nang. Ore da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, marwam da. Ha, ay una yung tikas ta pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag ka da tayo dagi dya akabagyan tayo. Taamuda nga men nga agabruda ko niti mabiit. Sigud man ta saan nga mas asidag dagi dya at tao. Sa dala makalagip kan umasidag man, nada ka sa pulan da. At dangarod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katinted kun Ununa umati panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pa'y ngamin jay ka anak kakakasinublat kong agbantay. Inak ko may ruwartay pawit nila kay ko. Ala, siya kung timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaom day to. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabati. Isupay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang harurayag. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adda pag nami itang agagayam. Isuot ko kumara dya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, diya ko nasagot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma it nga antisolidad? Nakarwaran? Itakano nga aldaw ti iruwar na iti ospital. Ay ka na saya na. Anya nga nakadiskitar da matlangi ti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit mutlan nila kay na. Kitaan niya man. Adamat gayam kwarta da. Yung utangan na pailang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabaulak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramidin na dito. Itapay laeng sursuruan yun tagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasig to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang kamanan itipil adipay napusaan. Aday ta kay manan. Ay taman piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon. Tapno anda pagpaswildo tayo ti alaka babaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila nakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Ada pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y ila nakaab-abroad. Anya ko mati nakababain nga. Diyak matla kaya ta mabanog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Taiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isun to matla adya la agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmod, ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Nay, anyat masapul mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunan niyo. Wen ko nakmadagusan pa. Tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ay ikwa, agsarita kami man pa'y nga agina.
Sapay binaklay kung to nakasakwa bado. Master kanyon niya na naman siya. Tamang rugin niyang trabaho dito balay nanang. Awalan tirong mga pagsaritaan tayo. Ay, kwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho maray. Siting pretty kan tulatan. Ta siya kung ti makaamoy ti amin. Kapay madla ag-flight. Idin tutan ni Jerome akaanakag kat nag-flight tayo. Imununakan sapay anagap-fly nga misaw. Ay, ururayak langan tayo awag ti agency kanyak tata. Hanggang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kung tayo talon mau. Awanan at isukayam. O kaya't mau, sikapay laeng timang sukay. Siyak tumanan no makaabrod kan. At no saan ka matambay. Sana na ka. Nairuaman ti bagik itilinong. May ikawa ako na mainitan. Kita nyo, pimudawag nga rudan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. At pagpaswildo yung ay. Natapay mo ti naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no may boss. Natapay mo tay bakak. Natapay kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan kanagiti ilaklakom barawk. Sana bali ang kail na makaabrodak taon. Masukatan ada gusto kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nanang, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak, so nga agpasyar tayo. Anya, apay nga inla kung manenjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrobotan. Ay, pagpasyaran taya. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken tayo driver tilugan nga nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar dito yung Luzon. Ipapas tayo agpasyar. Tamang mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya. Apay, kapanan niyo Marlon. Ay, hindi kami agpasyar na. Apay, sandak nga ikuyaw. Umayak mo, naimbagla para bitmin, iti bagahiyaw. Sana na. Tawan mang pakan ka na iti dingwan diti balay. Apay, isan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya. Sana, tagorder kami tulatan na. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyaw, awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo sana puro danom lang. Ha? Kumatangak to iti may karga na. Talagamot Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita ka manan tay post ni Marlon. Agsasarunumot tan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti daduma na pananda. Namindwa a klase murot kunwana. Agsasarunumot ti post na. Nasursur nan samot amin ay napasat ti Pilipinas. Ay, jaka mo iti dahi akan nakamulyo. Masapol nga ipos na amin a papanan na. Ultimo kanin na iti restaurant a papanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar a papanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro Tadi nantun maaramid ti kasjay intun nakaabruday. Unangam ka babain. Amangan no ibagaadang agpalpalas to. Talagamat nga dapalpalangwad jay anak mau manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo unta nakadasara kon Marlon. Na kayo ngayon di kayo mangan? Pasigmat anateng ti may lutluto. Awampay karne. Mapurga itinateng ditoy. Ha? Kanwan gaya Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko.
Nulalakain asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di ngagpalingki kayaw, igatangan dak mamutiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon niyaw, aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamag. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mag. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka, Marlon. Ngam di ka pa gumatang itinaima sa sidaan mag. Ha? Sige. Gumatang aktaw na. Ambisyosa mo na dyan, Nana Marcia, nanang. Napili ti si Daun. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin kwa na. Aging ga ka di ita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y ngarod nanang. Mano bulan ang tinapalabas. Punada idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ang follow-up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow-up anakaw. Sige. Tama panak tuman nga agpaisaw nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nanang, awanan. Awanan te. Awanan na itinam na mga kaduryaris nanang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya? Suban na gayam. Awanan ti awag na maure ko. Napikiat nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ka. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y laso manangit. Anya pa'y ngay ti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayad ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makaamoy ti amin. Agururayak malay ti awanan. Anya nga rod ngay. Talaga akas ta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko ma. Mutsak insal na ti talon ko. Sapay nalako kon ti daduma adinguan ko. Day tangamin ti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo ngamin dumgag iti pambagbaga. Nanang. Amo ka di dakon ka sa pulan ngem sakbaya pumanawa kalaag pay atay swildok akin si Mel. Anya? 15,000? Ket kastamot ti saritaan mi ken ni Marlon mare. Iso ngay manugot ka nagbali na babaunen yaw. Inananusak pay nga uray awan masidsida. Ken uray awan mamermerienda. Inananusak tapang panunutak tay kin si Mel nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. Nanang. Marlaw, ayan ti sweldo ngay. Jakin si Mel. Nana Marcia. Amoy yung matakas ti kinapasama kanya. Di lang mabalin tawar. Ay, sana na mabalin. Noon niya titulagan ta tong palanta. Ulitak inananusak ti diretso anatang asinsinda dito'y balayaw. Kanawampay merienda dito'y. Jakpay nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta bukaw. Agpe kasakpay ditoyan, tamadmadi tay sabon iti rupa. Basid lang ito'y kwartak dito yun, Nana. Manuday taya. Sangari mo lang. Malayag mo daytan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayong kariyo kanya. Itan. Alam na. Itid tayo dyan washing machine. Anya? Alam na. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlawn. Kumboy yung tak anana. 15,000 ti kumboy ko. Na! Ay sanay! Ikarigatak la baklayanan. Ala! Ibuat mo! Tabaklaya kon, Marlon! Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka.
Naibagan ni auntie kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron insan, Jackie. Kaya't mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akat awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko iti abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga tibus-busak, insan. Ay na, saan maproblemaan day ta, insan? May diskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ron, insan. Inkarit ngamin kaninana nga pag namayag apama na maka-abroad ak. Magamnay, napiki akmay. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon day toy. Saan kanto na mapiki? Agyaman ak, insan. Mabainak ko ma. Anya nga ron nga. Pasensyakan naawan na ipautang ko kan kaiday. Awan, mawatak day ta, insan. Bastag sagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements arumbang nga alaam, insan. Tinulungan nak nga rod asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapaap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, ken tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sa anak kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamit ko iti kalabas, mababaina. Alakastan, tigayim mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear Manang Bianang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak lata, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarod ka dagita imot mo nga imay dito balay da bed. Lituya kon nga agnaid na lang. Apayan? Agsina kamin ka ni Clara. Tsak kayat ti ugali da dya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado reklamo na. Para manam nga minauray maminsan laang. Nariga at imadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalid ti kasya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sinaakon na dya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babaya kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme armam dita? Apay, magtakas diti magbagam iti anak ta, lita bakay. Apay, adaman na naisawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No magbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulang. Amom ba ti family background day ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas jet ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay. Amangan mo iso ti may sa arasaw ti saan da pagkinkin na awatan. Mala, baybayamon lakay. May maya mala no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbalin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pala ti apo ko yung kada kayo nanang. Da kayo kumapila ti mga awirkan ko na. Awan ngamin ti amok apangital kaken ko na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pala kada kayo ti apo ko yung. Ay, ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yung. Amo yung ti ugali ni David nga anak yun nanang. Na,
Tayraman mo pa'y laang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapuno apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asan na da kayo tagkagasan. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang laang. Saan mo ta mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw? Bisi ka launay mo't, Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod ka. Wen ko mangarod nana. Ano sakti mayadayo iti anak ko. Tapara matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidat. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Kasipod pa idi. Talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan. Mala sapay lang ko mga road na makatumpong kay tinasaya at nga amo balasang ka. If tomorrow never comes. Nabartak ka man na nag-awid siya ka naman. Anya kayo mo tatang. Kasangsangpit ko pa lang. Mungat at dagos ti pasungad yu kanyak. Anya mo ti kastangaw ka yun. Laklakayan kayo nga di kayo pala agbalbalaw. Kasta ka na yun ti aramid yaw. Sika ti rumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka day kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara ratang. Agabrod kahit agsanot-sanot ka matay. Di kan makitinulaw para ti anak yaw. Dakkel daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot ada bay. Kastamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti Biag mau no kasta. Nagkapon na ita kwarta bakay. Impawit ni Clara. Anya, ay na nakakasimat piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng nga si kaswan ta apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Barang yung sikat idenggan na. Tano siya, di nakdengdenggan. Pilosopwan na. Ibaga, ito agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsinsyen ati madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sana ga po taad da abroad ni Clara kat isumot amin ang tiyaggastaws. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Iso ko ba tinumiro unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mangay bagbagam. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tuno ti boses yo tatang. At naman ang basol ko, adyak amo. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustaan. Kasla anak lang ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisi ak nga rod pa'y. Bisi ka nga. Agbisbisyaw. Ay na, agnakam ka kumamot din Uray para iti ubing laang. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti anak yaw. Di mo'y panamnama amin kan kuana. Dakkel mo ti ipaw-pawit na tatang. Apay pala nga agpanlugak nga. Na! Kanwan gaya. At dan nobya kat agdin na kami. Yawid ko niti balay. Anya! At nakanumanan sa balay ang nobya jay anak maulita. Wan, amok daytan. Kahit apay adi mo lapdan ang mangilimin man ang iti sa balay ang babae.
Ay kabayaan no kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na matikandingay ha. Nga oray awan trabaho na. Makasapul to Kanan niya tamaw. Amang ano da trabaho di baro anubyan na. Kanayon mo latan na konsensyen ti kasta nga aramid ti anak ta. Amang ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenkwana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lala kaya. Ikajay. Hello? Hello, Nanang. Kumusta ni Travis din, ha? Nasaya at matapo ko. Awan pagdanagam kang kwa Clara. Nanang, madama ko man lang. Pudno ka din nga daing nyawid ni David a babae di na balayan. Awan po na anya ko maita. Nabayag mo na nagsina kayo ita anak ka o sanaya. Kaya't ko laapon ka no agpaiso tinaidanon kanya, Nanang. Wan po na. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Ngam apay ananang pay latiawag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minan tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga lang araw, ngam di kan mang namnamak kan ni David tanay. Adan sa baling asawa na. Mabalin mo matkati makiasawa iti sa balin o kaya mau. Basta di mo liplipatan te responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ta anak mi itapu ko me. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibaga mamakin ni bakit mo tagluto ka nagdalos dito'y balay? Senyorita mo, dito'y. Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagita nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa agin na umag. David! Agin pakikan, tapumanaw tan dito'y. Ha? Ni, apa yan, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan dito'y. Tamangan mo makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumaw. Nagalas magayam ti ugalim. Sikat tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakbakitan. Amom nga da trabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo to na siyak timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargar tata pumanaw tan dito'y. Ha! Swapang magayam day dya babae. Imbes nga may na jay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho. Ngam isaw at dalang niti balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya naman. Okay. Pag nainanda nga rudan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Clara, adakan balasang ko. Una na. Ala, umunag ka balasang ko. Agyamanak, Nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswa. Amu yumat, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilyak. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko iti nga ibaga nga open to'y balay para kan kabalasang ko. Agyamanak manin, Nana. Awan anyaman na. Akit, manungaal daw ti bakasyon mo. Saan akong nga agsubli iti abroad, Nana? Upat atawan kumuten ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umon ti anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguro day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan.
Tadyak iya dayo ti apo kuyo kada kayo. Ay sana mabalin, Clara. Kalpasan ti ado arigat may kangkwana. Basta alam latan ngawan na nyaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Ngam, Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Diyak kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti dayta nga imbagam. Agbagtit sanda diyak, Clara. Agasam, alaan na kanukid din ti apo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. Bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay isa na mabalin ti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan ada ta ti pangibatyan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay ora niya tararamidan na, jak itagdapo ko ta. Naglalay nga nan ngay. saan akayat nga itutiinan ni David niya anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Katsi ka mutiinan ni Travis. Awan ka no ti karbanga. Taadon ti rigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay-aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti aramidan di anak na. Kasta pa iti bag-anakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, parang matulungan na ka iti dayta, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakit, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, ta alaemon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunag to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakit. Ipasigurado ken ka amaalam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasano nga rodaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta Bakit. Ay uray pay. Di na kabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabrown tapno makaurnaw. Isubli na ni Travis dito balay. Idarum ko na dya babay. No agdarum ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kan may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandang di kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mo't kit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makaduak mo't laangin ti anak ko na naosang. Huwag nga raw. Dilagpain mo't na di alita. Di na ako ti pagluglugaran na. Ay wag, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar niya asawa na nana. Uray numangmangtad iti suporta ti anak na. Saan nana? Okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawat ak iti sustento kan kuana. Ta sigurado manen anag sasakit abalikas ti mangag ko kan kuana. Sabay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang nga road, agpatibker ka palasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagin. Tapno napigsa kalatang agtrabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kantuman iti tinapay ija istor ko. Ta naibusan tilako. Ay sige nana, taibagak to kadagiti para deliver. Makumikum dapay ngamin dito'y bakery. Ay na. Dimbakalan to'y bakery balasan ko. Limawan. At dapayan pagmeriendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no meriendada.
Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito. Wala nana, tapnumapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan para ken kabalasang ko. Agyamanak na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba? Di ba paniti balay na? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga ron ti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat ta titrato ni Clara kadata nga oray kasjay ti impakpakita mi diken kwa na. Ay, jak ni namnama apumintas ti Biag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay logan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagat nga may ni Clara bakit buo nga amin ti kinagagat na dagijay. Wen nga roda naimbag pa'y kat ni Clara. Napintasan ti Biag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabid. Nagdakkel mo tabag mau. Agbakasyon ka? Ay, anda kang magdabay. Uwan tatang, tag naunak manan diti balay. Anya, Apay, nagapa kayo ijay swapang nga asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kom. Anya? Ha? Gusto may? Tadyak mo lakayat day diyang agbalin na manugam. Anya nga raw ti plano miti Biag mo itadabay. Diyak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda intun madamdama. Sige lang tatang. Mabainak nagpakita kan Clara. Amok kadakkel ti nagkurangak kadakwada iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom reta. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Munar tatang. Isa mababainak ken kuana. Urayin niyo biitin di apo ko yun, nana. Tata, tapaawi din manipod ijay pagadalan da. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at iti meriendayo, nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan niyo kini Travis. Ay, pasensya ka na. Nadisturbo na ka, Clara. Ayos na ang tata. Uray tada dagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon, tanapudot pa'y titaraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Oray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at latati tratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasan ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakkel tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Ngam sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanya. David, Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat nga may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ka man ti amin kadata. no may papankan Travis, saan ko nga iimot ti anak takan ka? Ngamjakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso asori. Clara. Nana, agsakit man ang tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yun aya. Rinabi imot la akastakan dabaid. Puyatan nak mo launa yun anak ka. Sa akong kabalan ti sakit na lang. Alay ko. Ay, sige tayo bak ni tatangaw. Itaray da kalangan ni sa ospital. Masapol ka no ang maopera ti anak ta. Nagadaw ti timpuara sakit na. Ay, huwag nga rod. Sapay nagsasarunon ti puyat ko.
Ano sa mo na? Jakmat nga ron mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No sanda ko managsinakin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kuwana. Sininaan ng tumang kami niti. Basol mo ta konsentidor kamot ngamin. Pinanuy-nuyam ti anak ta iti badi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. Nalala, may bayamon na ita. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Namin adwa nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat mutan ti timpuar asakit na. Awan mat sa bali ang mga sikasukan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kanik Clara nga ex ti anak ko no kasjay ang magipit kami. Tapno dala pagkatang ko ti agas ti anak ko. Alakastan, tigay mo, Lita. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa. Kastoy manti ko na ni Kabsat Juana. Dear Manang Bianang, may papani ti Kabsat mi ti pagtarayan ti istoryak. Inlaklakay ti Kabsat mi tagpapanawa iti barangay mi. Tatunggal mabartek, adalat na madi nga aramidan na apakasarsaritaan na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. RJ anak ka, ingka man kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na, ket inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan nanang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaaro kano ti barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Una yun ni Uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ayawid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa ti sangay ilida ijay. Un nga rod kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa'y ti maaramid da kuan Alang arod nanang, tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni Uncle. Ang in-enjoy ak pala. Apay nga sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo gapot na karo abartek mo. Agawid na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Oo. Agsabliak nga rin ijay balay ti kumparing Di da ka kayat ijayan. Takid-kid dayang makano ti asawa di kumparay. Sapay kuldi tumpay kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na kurs na niya. Nagbayag na kami na mabalo niya asawa na. Amangan no sikat ti umuna ama ustel iti kastangar aramidang Basilio. Araklatan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin iti na dya pare mo lang. Siya ko mati asawa ni Perlaita. Maturog ka kit din. Tilalablabid Kasladyak mo nakita ni Basilio iji kalapaw na Juana. Di na nabailan tinagaway ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabusat tahwana. Sipod pa'y iday kastan daramid na. Imbagano saan pa'y anarunot di barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mang kurso na dakon kwa na.
Sapay umanaram no kasjay anak kainom. Itaalakayan sa kundi aram. Hindi pa'y lako makabambanwagan na ah. Asino pa'y matimayat kang kuwana ngay? Mambartag lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijay tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo matakakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasama kini Uncle. Ay ko, jackpot may mula ka tandang iti mata. Ay ko, anya kami tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka-RJ. Tano saan, ang mga nuan yan tinapasamak ka ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan nagiti nang lugob kan kwa na. Iti mata. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng uncle mo. Ngam di nakmadangdanggan. Pasensyakan manang tunik. Unay mat ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Timbak sa matan. Hindi maanak sa pa yan. Tumakder kayo di tanang kal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo na uncle mo. Tama nga nagsubli na kita ng lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak mo tan makikita i-gestor nga kininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wan na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulaw ako. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Nagsakit na dyan ako. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang huwana. Arji ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko. Diyo itulog uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni uncle. Sabalin tilangan na. sige anak ko. Tanyati ko na tayo doktor nga iwana. Matay ka din ni ading ta Basilyaw. Saan pa'y siguro manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang huwana. Manang uleng. Nasayahan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din to'y ayan ko manang. Puraw amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo. Umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan. Tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayo di makamuibang kagkuhan. Dapat dua kalding ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samat tayo jay. Paggunwaan yun tulatan ano kwa. Ay, saan ka pa matay Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay so ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbating jay dua akalding. Piman matay nuwang kau. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, may lakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaang Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle,
Sino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba lagi dyan, kaanakan. Ha? Kastaya? Ano, tinamiris ko abidot ko. Gapo, itinangag ko kanakwada. Apa man na makarwarak dito yung ospital. Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog pati Biag ko. Katrugyak matantiyag Biag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tanay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wan kaanakan. Nangibati na pa yung arod iti Biblia. Tapno ada ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo lang ti madmadlaw. Nga anya na nang. Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amap-mapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanan nga di ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Aya, ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni Dona ngay nga anak mau. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mait Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at RJ kendo na. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramin tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakapasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay, anya dagitan ngay bagbagam kabagis. Agurigon kan samat. Wana, agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana Manang Uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya, Ala, agkidem kayo adwa Manang Uleng kan Manang Juana. nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagis. Basta agkidem kayo, tay kararagan kayo. Alan! Ne, apay asinurot nak dito'y kusina Manang Uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga tayo merienda ko na mga isaganam. Awan, kung kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikaw mo di ta kabsata kabagais. Mangas kasabamot tan. Kasla jakpat dyan. Ay na, saan man atila ibagbaga Manang. Manang Juana, Manang Uleng, ayun yun ngay. Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan ti mapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamuka namang sango kang kwana. Dinakpanawan ang Manang Uling. Di kay pemot nakaluto na na. Anyat inarami jo ay Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng
Ne. Talaga ka di ang balbaliwan niya, Uncle. Unsa, Makapaikawa mo't niya, Uncle. Ang amkid maragsakan ak ta nagbalbaliway. una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na, ngam ti agbarbar teken aggulgulo. Wala na nang. Mailiklik pa iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Naman agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Ah, adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yung tulaan ng timapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagiti at tao do na. Jak kaya't ngagnanayon ti panagbasol da. Masapol ngagbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom. Idyan yon tigas na nga aramid yo. Ken nadaman agtatakaw ditoy. Agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakas na ita. Ken nadaman babairo ditoy. Agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakas ti ado ti babae na. Ken nadachismusa ditoy. Aday talamang padpadakas, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kaya ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumano dita. Mas masagitan na samay. Amok, ama nagdakdakas ka, sika. Iso nga umasinag ka nito'y, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Mo, isasawag. Amok ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kaya sumadeng dita, lugumandakan. Uy, lugumandakan na talagay. Agbalbaliw kayon. Madi ti kasta nga aramid yo. May kayong kakalo. Lugumantay lang ang talagay. Sana di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio iji balay da tatamulo. Apay, anyamanan tinapasamakin ni Uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kit ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudo na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa'y ti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon amono niya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Ita ta nagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay at tao amang lugob kin ni Uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya. Isumliksan tayo sigod na bisyo. Ha? Ay, ni saan na kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakas tao'y. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaup-upay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyo. Ay na. Huwag manang puno na ita. Panubok na siguro na ito oy. Siyat ba, pare Basilio? Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kaya ten, taginom paray.
Dadaulan ti arak ti bagi tayaw. O sarentay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. At ita ka manay, tilalablabi ng manay. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare, agpanatalakay. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare.